Ano dito na to na yun? Hello mga kulot! So we're trying again another trending na street food. We have here grilled balut. Yon! Grilled balut. Binili namin kanina. So let's go! Let's try this one out. Oh, may stick pa. Let's remove the stick muna. Manghang. Yon, let's go. Let's try this one out. Paste dito sa taas, guys. Kaya manghang. Buksan muna natin. In one go lang to mga kakulot. Let's go. Oh. Excuse me. Yo. So yan mga kulot, salamat sa pagsama ulit sa amin sa isa namang mukbang video ng grilled balut. Sana natakam kayo. See you again on our next video. Don't forget to follow, like, share, and subscribe to our YouTube channel and other social media platforms. Thank you mga kulot!